Nahodong les di rumah. Mulutuk soni memang baru natu pada saya Tuhan taman namang goy pasu-pasu. Iya mah tutur aja. Gak bisa lah orang sama kurang. Abo belum sarana mi. Olo. Ya memang cara harus ancanan matul takas. Di daulat sebangan lo kabur surma raja nami. Las warhaname begi alamul hami madok dengan pala jagar depenya ni. Alanya bangal judo hamu. Anggia matutu. Sobat yang muna. Sesama makapasiran, pasaria di hami gale muna, asal pakau nar tikin yang ro, ala hami, nalah bila mengalak borumu, aja beri borumu, dan dia bersihkan kami tu hamuna. Soalnya dekke, nau perselio kami, hami ngal marangi, di boleh hasil hutan. Di dekke dah benar nak kena tulang, baga, kamu, kami dia mang, ima hami ngal marangi, asal dohon dah dua dohon nami, ima soal dekke, napi nasa muna. Titik masih gopak walang parah na untuk sadia pala pinato mamay sekolah nga pinasuna so ani nga pisedo aka na pinasa nan tu hamuna don lain matong raja nani bakon nomor hal nga tumurubian hos ma hamuna rajalo hos ma hal ngalean so ni sa ni hata Itu situ kona. oh Jadi mulai ada dia mang baru nami. Inna roha lanjut namara tupingga penukuna. oh Pan, heka. Ada tunggu apa ini? Oh, mana petik kita. Kopi 19. Ngajam di bawah. Belum. Pasang. Usah deh, nang marpilitan pasonan. Tiga lebar. Om mana nidok na songon na nidok na tua karaja namang boru raja sinaga. Risdo liak portibion manada marga sinaga disiapkangan ni si raja lutungi. Alana siap kamu doang gohok ni poda panuturi doang ka tinudohom. Jadi di partikianon dilas nirohata imam arhite hosongon na nidok ni natua-tua molo balgay na anak pangulihonon ya balga buru pangulihonon dapat matiki na tutu maroka gabi ma maroka sorna tua anak nami anak muna na gabi hila nami baru nami nagawe parumay muna asay do na tua tuba lah itu buat si korong di duduk di perbatua tuba nana yatong tuba buru aku namai sahatu na sorma tua betul. sa pokiwalang magaringgang jalagarege say tubu di nasida halak partahi ulu balang do boruna naune jalana dinggan tu namar parang jadi di son amang baru hopar honni ima naong majalo pasu-pasu pardonga saripeon ya anak komuna nagabe hela nami buru nami nagabe parumay muna di patu pahamuna di son songon pingga penukunan guarna ima ringgit sitio suara dohot debatian songon ima dohot boras 1.000 mardongan natinopane pamareta di atas ni pinggan nahon songon kata ni debatian di son asana buratan no tano marangging masiranggongan molotuk pe badat tamang boru pada udawang ko dita totong do masih kongko Betul. dohot di boras 1.000 asa firma poki bahul pasalongan firma to dita to pahon itu hajalador nang doho pangomo semonima ditanggo na bulun asa tanggoma pertuturata ola do tuzulano dang martutur besi to morang doho sinaga di bagasa 10 maning 25 tahun alay saliling adong portibion martutur nama sinaga doho situ morang ada bang Ya betul. semonima disol di batu pahamu dohot ringgi situ suara om mana ni dok na natinopan ni pamarenta si panas rohani ina hami marpangidua na mangboru sebetulnya dang na pula belgado penani dia munaon alayang gorohanami matsaro belga zala di bagasa do olas nero jadi hotma pertuturat taula do tujulano polotuk songoni pe na butuh hatau kami di atas di pinggan na hot ima di pinggan panukuna na tua-tua nama dok dia malak lakna dia mau nona dia mahatana dia ma padona takasma amang boru marbuah-buah Gabi marga nami takas matutu alusan nami. Molo dia sadari oh dinarohamu hula-hula dari bangan hula manakas sima dua anak nami. Hami amang dang na polisi na to pehani tu hamuna alay barane hamadok. Molo hani gelengmu ala nang gelengmu hamu na dono
Marsuayat pang dohami man. Molo sinamon ni anak ko nangon. Jelas ko hamuna raja nami. Molo haon rom hami malam marsopa las molo hamuna. Jalan lagi dong tulang. Pipi buat bahita manartiki. Oke. Si gabi-gabi si horas-horas ni mo mga buru. Arti na hori ho nirotok kada si ngoton. Gabi. Dang mardak kabenon na kinataan. Maulate. Molo marsuhan niya pang nimmo. Hera sotado pa mo mereka sinaga para sa aton. Marsuhan niya pang di pagkatayota. Zena ni do. Hata natin ko si mabay namang boro. Alay hato din tiya duhami. Ay mekkel do kedam. Yaku masongon na hudul mardongas songon na mardala. Dia masyaku na. Dia masih takas na. Ang boro takas mamarbuwan. Gaya macam horas kerjaan ini. Malate maliar sadarong resmi macam pasu-pasu anak nami. Nagabe helamu. Dohot burumu nagabe para menami. Macam pasu-pasu sian gereja. Manak sian napausan itu hani. Jaya baso mangilo hami lapa pasu-pasu mi. Bertaga berdamang bertahoras molo dar sadarong bubuanami itu hamuna. Molo anak nami ada lagu sana raja nami. Soalnya apa yang di hamur raja nami. Zoma hamangkara ada raja nami. Parohaw to so. Olo sulah olo. Ngapito lilinami. Pawaluhod so nami. Ulini pinami. Ala olo do hita mardos ni roha hamu sinaga to si tumorang. Gabi boy laho pangaluan na. Gabi to lah. Ngana pa inupos sira hamu. Paguguto sira pa inuponay. So ngonari pa ang boro. Dapola mardak kabe hata sa si tumorang. Bay mapanggohinay. Gabi to lah horas. Jatuh nari pe. Aduh cuma lagi beli bertaraja. Bola de baraja nami di nama lapu puso kamu baraga pok kami baboro pok napatu dolian ikut bang igil kamu yang kerhub na songno alai di lumba kamu di bagas rohan nami kami maro masombahat kamu mau roh kami menurut tohang mengalak dari berita martobot kamu martongan di bagas takas duha atau kami taring waktu sinamuk na nagsumbahan nami raja nami bola tung sikyo manggohi na orang doki mau masalah kami malapung puso baraja nami borang na ita pasati na pak Ulo. Bahasa, dah, halo, tanggung gue bahasa ya, boleh tanggung. Hidup. Ya, jadi mula songoni baraja nami, dina boy terpasa nih kami pemorong mula semorong. Ayo mereka muda panarunai nggak sih? Masuk pengawal na. Bonani ay putin na didulog ni Sitapongan. Sa itutong mahamong napotanuli sa lador ng doho ang kapamamuhay. Matutu. Jadi dinabatuahog kita di pagkatayot na ditigyon. Ima dinong pinasahak muna, sinamo na guda. Sa sintong na ang gohata din na tuwa-tuwa naman do, daksisik nila kopon ipuno sinueton, ikosongok kataniban na sinakininganido, marsuhak di apa. Alayo lo mara labda adok pinaimana, hatong adong nanyaduna, molotong buwanay bebe nami tubong burusi burian ang pala saya ada itu majo itu situ mora kaduanda asa dapo ima hatan indon damang boro pete di anak Tuhan iman jadi di sonang di pasahat tamu ima di sinamoton dohonon nami maburu hasian ngai dia imana dohot tohela na burzu manusia na berkorban dokela nami khusus hok kami mazol mana berkorban dok berkorban kototong pinadingkani hatani na tua-tua si dohonon nami tubuh lak mahamu tubuh si korong di duluk ni purbatua tubuh anak kamu tubuh boru aku momai sahatu na saur batua sabitang narumiris matua pun na sumarok anak dihawatong diri boru be tungtoro hera songoni majo ang gua pala hata si dohonon nami anope museta bagajang jadi nion pengawal na babatua ihoman lo studio jadi mahang ay na mati ngasoma lo di BG natoro tapulong di si tapulong di sur tareho gajuk niya sa hupasaha sinamoto doma saha ni sulu saha tubutia nasaha di sinamo ni buru tayahan na odong gada nagot ang guna berjului dan apa ada do payodo nasiko sa saha meta sorto kagalian pajamu murino kuda tapi salah horas setar somal do tado konon nabi notoi perlu sukuno Jolo tiniti sanggar lawek puru-huruan Jolo sinukum marga asabinoto partituran marga mahidama Siuri. Mola teman di Tuhan jadi dihita na marlegal-legal tutur hami marga situmorang
Rora Pak Doho Raja Sinaga Parkelengota Madaboto kamu ama nami Doho ina nami na tua nami Raja Siburian Marsialaho namang Dinongdos roha nami antara di Raja Sinaga Doho Raja Situmorang na mangingot di hatani na tua-tua molo balga anak pangulihono ya balga boru tetu pangulihono marokak gabe manion ima ibeberemu na tua-tua na mado da kadupa nga magrere matulang anak ibebere anak do ibana di hamuang ko pangatusyon na doho nyo boru taon ang goda tua-tua mando manak kami manak si boru si tumorang do ibana alam man ang nabuhabi sa nami do ang godi zulumi ko boru si burian do ibana ala na hami masibang itu hamuma yang go si bainubun dan beda kekuatan tinggi. Jadi kalau songok kami madom, asih marohani Tuhan, asa bintang narubirisma di nasida, Tuhan pun nasumoro. Anak pe di nasida diri, jalaboru betul. Makatain na tua-tua di Nusliroha Sinaga no Situmorang, Raja Siburian. Di pasahan nasida ma hatai mandom ikon na pasahan adat do. Jadi tok tukudang do hujalo habis sinamon di burung tahun namang bah. Inang na tua-tua. Alaman na buhabe idus na soon dia hupasatami ma so si titik si gompa ni gola ko pangarahuna monotuk so di pa sinamon ni burut taon na boy hupasatami tu hamuna sa itu hatta mana manggo hipasupasuna so hupasatami ma sinamon ni burut taon sa isa may tasor sa abi magabi adong dohono Raja Sinaga manangina mahata marsana ni kita gabi talaw sa abi sibuya jadi mau lihat teman tetong dah mau panganan sian lalu turun malai bako na mai lalu turun duduk lalu gabe kalau tipe jumpa yang ketinggian itu dinaro kamu marga Situmorang rap doa pamurang nami pamurota marga Sinaga dinong dus rohani berek duh burta duh semua gabi ribe nung anak kamu tahu tuh bagan jor dong ngajak nasida sadar rumah tangga nadingkan sengkek mata kajulun hari saya di mas tua mana sida asa dohon nami mah bintang mana ruis boleh anak pun diber ini bolu bolu be parok so ani mani so sinamo dagorak tutuna sinalo muna siapa urut tamarga Sinaga didok waktu itu atas itu asa don nama seran letu tua asa akhirang mati ya tuh kos maham marga Sumbia dot semua tupak nama cara tugas derma di amuna nama disuruh nunga saat kita rohami sinawak nagurawan salud na baita satu bagian satu na orang jadi maksud dia malah asal pasal tahu maso tujuh sebelum dokter kata dong jadi makasih apa lima tong tuh baru orang kalau dihamil bersih dia mentongan apa enggak jadi dengan jadi mau bersih orang nanti dari tujuan apa sudah dari sudah tujuan anak mau tidak jauh tahun terus nanti terus Bainom mudo tu bodo taro tulai tara baba. Lain burju. Dulu tahunnya mana dulu kok pas jam nasau waktu itu lihat loh di foto pun main foto mana gabe burung tahu burung sesudah dalam kamu
kita guna-guna kabur gua. Jadi tonak itu poin sih. Pertama si buatong ngeroha di Jabuang lima rohan di Singapura di Lampur Renggani itu jalan memang kata di Lampur kita roh kamu tuh mandi